la pher long alam ke puthak KSU KSYC la pen KVA song atum pen pherang ke mai ke pha ASC KSC atum pen West Karbi long la pher long alam ki la pen adoya hoi pherang ke mai kangni la pher long alam ke puthak rat ka chingru Kardom pini Karbi prime time long pen nilir sing join the therapy non tang ton pen arjik tha West Karbi long Meghalaya adoya hoy alam pen la pher long soluk soda ga tomon ke japa puthak Karbi student in youth council asai hemalong pini KSU KSYC la pen KFA song atum pen pherang ke mai kapedupo Just surrender yourself. How will I can control my people. You cannot control your people. So why wouldn't you control them there? And you control them there. Unfortunately, every kind of incident is happened. It doesn't mean that by knowingly everything, every kind of incident, you don't know nothing. I spoken before. Incident को you ask from them. Listen, incident को जानबूझ के होता क्या? तुम ठेकलों लो. Ka give and take Khanapara Abang along le pen block 1 block 2 along le Kachelari lasona I miss lason mane lasona atobon se rata thengno jabong lo lasi lason atox pen se give and take a police pen se laso alam ke pangdak pensi piniar ni asam angkang urchodudlo pensi nilitum mathalo lasi nilitum songthom pen ke give and take police bang ke nilitum ke chedonon thekhe Karbi Anglong district angkang along le anke ek insi tame nilitum aprang benta piudem pensi nije bom lasi nonta nilitum Karbi Anglong along le pen Saminali tum non practically tame non ke claim ya porta nang le logusi nili tum mathada kasi nili tum songthom pen chuning rilo je nang litu leadership andar Karbi Anglong along lebang nang litum raidun po lapen Karbi Anglong arat phala so confident bang people je ilitum Karbi Anglong along lebang ke ek insita nilitum kaprek pen chelarle po bang ke nang litum Karbi Anglong arat phala so aningalo la so confident bang people pusi nilining hello Karbi Anglong arat bangke aprang benta constitutional boundary ateng sigobang ilitum ke majuk along le Nagaland along le tak kamam de ba Meghalaya along le na tani ilitum damde tasila sote kachito hip dia phansi council atum ke thek ding tum hanta nili chuniri loje nalitum la show issue bang serious and pen nalitum border issue bang border anak isung ke boy alam kachini tum pamekai phanalitum kengkam chejor po busi nilining helo nilitum songthoma hin pen nilitum niling helo ke praptin pen nalitum border lo infrastructure development nang lo kaprek asaya development tame nalitum border along claim dam po busi nilitum niling helo lapen chuning rilo nalitum praptin pen majuk MP MLA pen danglok CM tame kala dak ka humri dam je border arat tum han kaching wai rablin la sonilitum etheglong ing ar pikla la sinilitum chuning rilo like need of the hour lo kenang short lo non aporpini ani non pen ilitum laso asai claim pon pe pulote mo nanglitum si laso a situation adai ke nanglitum council long ke thegeding tum si laso adai ba ke nanglitum si GN nangko we have been closely observing the development of situation along West Karbi Anglong Assam Meghalaya border since the meeting of the Chief Minister of Assam Meghalaya on July 23, 2021 in Shillong. A joint press conference was addressed by Dr. Himanta Biswa Sarma, CM Assam, and Mr. Kongrat Sangma, Chief Minister Meghalaya after the meeting. In the joint press conference, Dr. Himanta Biswa Sarma, Assam, said, in view of the contradictory state, it is important to resolve this dispute in a spirit of give and take. We also come to a common understanding that now we need to travel beyond
status quo. This statement has sent wrong message to the people of Karbi Anglong and West Karbi Anglong and even to the people of Meghalaya. Meghalaya government and Assam government Joaba 23rd of Shillong the meeting has give and take policy because to Ami আমাৰ সংগঠনৰ পৰা আমি টোটেলি তো অপোজ কৰিছো আৰু আমি কেতিয়াও ইটো মানি লব নোৱাৰো কাৰণ আমি আগত 1951 ৰ পৰা আমাৰ এই বাউণ্ডাৰী বা আমি তাত খাসী জয়ন্তিয়া কাৰ্বি পিনাৰ এইবিলাক সব জাতি লোক আমি মিলি জুলি সবে আমি তাতে আছো বসবাস কৰি আছো তাত কোনো হাই কাইজা নাছিল এতিয়া দিনে দিনে এই টেক এণ্ড গিভ এণ্ড টেক পলিচি আহাৰ পৰা দৈনন্দিন 10-15 কিলোমিটাৰ পৰা তাত মেঘালয় পুলিচ আৰু মেঘালয়ৰ পাব্লিক বিলাক daily day by day enforcement to kuri ase ekana ami অসম সরকার আর মেঘালয় সরকার অনুগ্রহ করব বিচাৰিছো যে তেখেতে যাতে ভাল ডিসিশন তো লয় যাতে বৰ্ডাৰ তো মানুহ সেফটি আগতে যেনেকা যেনেকা আমি আৰু বেসিক্যালি আমাৰ এই কাৰ্যালয় আৰু কাৰ্যালয়ত কিমান এমএলএ আছে এমপি আছে সেইবিলাক আমি অনুগ্ৰহ কৰিছো যে যাতে Guri, our report central level is that report. Alap alusana District Press Club of Karbi Anglong Asai Hemelong Pini ASC KSA Tumpen West Karbi Anglong Ungla Phera Long Alam Kilapen Adoya Hoya Puthak Phirangkya Mai Kepa West Karbi Anglong Meghalaya Ahoy Kidai Umla Phera Long Alam Kilapen Adoya Hoya Puthak Kopia Potsi Karbi Anglong Autonomous Council Tumpen Kidodun Joyma Laso Alama Puthak KSC Difu District Committee Mai Phu Bisram Phang Jopen Phirangkya Mai Long Karjupado Phirangkya Mai Long KSA Kongchun Bang Aja Ingti KSA Central Committee Pen Muniram Tiron Chesong Tiron Bidor Ingti Lapen Sai Hemchun Bang Kirisoning Ling Penan Parta Klem Bang Phu Mensing Biatum Chitong Dun Soda dopok boy visitane alang itu ada kesuluri dan bukan itu pilihan kita sekarang mungkin tapi pilihan itu langsung apes conference pen local MSC Amreng Soceng Cingthong local MSC lah penon kedua aku Amreng kedua MLA Ruksing Kerong fakta nanti itu mah media platform apa ni kandang tunggu macam alang itu mah sonson dan racari political sonda pun nama cek orang ke Karbi Anglong panggil एकदम useless datang panggil alang itu pan itu mana arpu gitu mana datang pan cepat hai mana late siri mapan langteng pawan pusing itu KSA Central Committee pen bank from MEC la pengke la MLA pana pukul siri mapan langteng pawan pun itu media hoi mesti alang itu mapan itu arbok tam kantung alang itu mah homosti along piniannya tanon kedobong lason situation cefes nang kok kalau border long cefes nang kok katanya kalau so border area long hang medical facilities ave electricity facilities ave education facilities ave son back up facilities ta nitum on the spot ke dam hot area ka bi dam hot theka mongli plus itu ke dam pangar ita nitum demand de pubom 1951 according to 1951 13 April Assam Gazette notification of taxi itu malong lebang ke dobong nang ko la benjom si dode pulotante bala Karbi Anglong honam gedobong tuliram ronghang ke japon lin tim Karbi Anglong alang itu mojong si lasu alam kielo nongkirang jilangar ni jong si cetang samthek pulotante nitum student organization make isi andolon kemang kok alang itu Karbi Anglong long cidolong kata নি তুমি চিনি নে সিএম হব পারে বা এমসি হব পারে বা এমএলএ হব পারে যদি আহিবলগীয়া দিনটোত এই বৰ্ডাৰ সমস্যাৰ সমাধান যদি আমাৰ লোকেল অটোনমাস কাউন্সিলৰ মুখ্য অধ্যক্ষ তুলিৰাম ৰংহাঙে যদি বস্তু নলয় তেতিয়াহ'লে আমিতো জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম Karbi Anglong Deputy Commissioner Lapin Meghalaya Ruiboy District Deputy Commissioner atum pai nipaing ko ratrokani anerlo opor sabuda BUP along Kachingwai Berta Phirangki Piratani pen Bertang pale West Karbi Anglong Umla Phera Long Kupia Joksi Ing Samjin Pen Chingki Chingwai Thekthedet Lopura Laso Apo Hut KSA Tiripia Mayame Phu Semson Tiron Rat Cyclem Bang Longsing Be Lapen Aksu Pen Tame Kopi Koson Ma Pualam Ki Phirangki Pen Karjupa Dupon
Songman ko president ko na. Karbi Charlie song ke la pini der le tum ke claim no mo pukali like since from the beginning ni tum ke haprang pa da Karbi Anglong la so how what a boundary bang ke haprang pa da tum boundary seal nahi puke batai ni tum memorandum mate pinpur lo pi bom lo. Se tame government tum bela so anu kachi den de that mate la so like daisical attitude bang no ta dubo. Asi la bang ni tum asam government fan ke jase met pet so da pe ni tum pinrem lo. La pini Karbi Anglong autonomous council tum stame la so putha ka bang ke pini law and order fan loop lo da malang tum bang ke kadu ko bela political issue bang ke lang tu the la puta chokche like political issue penak posi political level se chingwai nang posi chief minister pen danglo Karbi Anglong autonomous council long ke do ke thik ding tum dal so puthak chelang dun pensi prabjin pa so border bang sil nang tolong bang Karbi Charlie song tum ta che don nun thek thela pensi lada ke do ora tum mana tum chuning ri kang la helo na tum ta peaceful lada thang kachi chok kachi bhong kachi huri la so videt nang ji la non pini la so border lam the putha ka bang jasti met pet bang table long sidolo chief minister level chingwai pohla so ka chingwai long si upima result bang klang po ni tum Karbi Charlie song pen danglo kadu ko be Karbi Anglong ham phanga song tum same pressurize pi bom la je longle bang ke ladak bang ke i tum pen local public tum pen da ka disturb ni thanga rights masi tuma vedet lo ka chi bhong choi bang ke so problems ke solve bang ke government tum responsible posi ni tum pen same Karbi ara fan da ke do tum handa tum pachini gang tum la helo nang kading ji ke somgat la heti order isu mone hok lo lage mountain kadi sita ili tum kachi me kachi di nahi bang lage itum ka 1951 jitu kiba emergency umba jitu la so or ku nahi perla so kasi dige do tin pula asi ke dam tani am tamene to council khachari ni to CM mamata la so se ni tum stand do tiblo je ni tum ke ek ankita block 1 puno block 2 puno long lagi pipe ठीक सोते सरकार से ने तो कि दामतांग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो चिफ मिनिस्टर ने तो माजू के तोंग फैसला है लाम उठे थाम लो बस इमीडिएट दा हॉट पोस्ट तो नहीं तो लाम तो नहीं गेलो सोते में सी नो बैंक कि क्रॉस जंगरी से दोलो ताको सो कि निजे गांव डाक ले से बैंक जे बालोंग लेता ने तो ने बने तो मलोंग लेता पीपी को बैंक अलंग निजे गांव डाक सोते में itu ke BC government fund appeal the board the government Assam government puno Meghalaya government puno insam jin ben dakara fan pa dolong nang nego jitu la so border issue bangke insam jin pen nang tung pang sam thek nang po se la bang so alam tumi dik pen chenglok tumi la pen pini ladak munit ka chingrum nang ko lake Meghalaya hui pen wang mesen si SP tum ka do wang se ladak output bang hini areng su alukot la bang hini na tareng su ladak rong akang bura la pen kenili tum ka do pen dak CPU bet una kes seta alang le tum bang si nang tum output dak pen chi uthai na yipu la get ka do ka vela dak pen ridak apotsi la serata tum ta nengi punglo rata nengi thilo la pen nakola am duklip ma pukali uthop tumi alang le tum mane gari aperthe penang chi yeng det pum troket troksike bagari wang thu pen ladak ke Meghalaya lo punang ka declare ji puke bang la pen sa ummat adin outpost bipo pini pen ka permanent police tum padui pula hai alang tum ke wan issue apot se alang tum Meghalaya pen la so apot se la dak Karbi Anglong ke do mate kadu ko be arak Nepali khasi Karbi tum ta dak chitu nang koklo eta temporary outpost disile he outpost to Meghalaya manu ai pelai Meghalaya police ai pelai kiba hol kiba karane yote bangai pelai ulugunji loi gol ulugunji loa pisok juakali ako Meghalaya pora 20-30 টা গাড়ী লৈ আইছে আকৌ মেঘালয়ৰ পৰা পুলিচ প্ৰশাসন আইছে ইহঁতে আই পেলাই ইয়াত যি অৱস্থা হৈছে যি হাংগামা হৈছে ইয়াত হাংগামা হোৱা পিছত আজি ইয়াত প্ৰশাসন আছে কিন্তু হেবিলাক এনেকা কিমান দিন চলিব আমাৰ টেক গিভ এণ্ড টেক পলিচি এটা কথা কৈ আছে যেতিয়া আমাৰ CM হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ কৰ্ণাট সাংমা ইয়াতে গিভ এণ্ড টেক পলিচি কৰি পেলাই ইমান হাংগামা হৈ আছে কিয় এনেকা হৈ আছে যদি আমাৰ বৰ্ডাৰ এটো মেঘালয় যোৱাকালি আমাৰ নিউজত ওলাইছে যে উমলা ফেৰ ৰিভিউ ডিস্ট্ৰিক্ট বুলি ওলাইছে কি এইটো ৰিভিউ ডিস্ট্ৰিক্ট নেকি এনেকা মেঘালয়ৰ পৰা নিউজ আমি শুনা পাইছো যদিকে আমি CM তুলিয়াম ক'ব বিচাৰো যে আমাৰ বৰ্ডাৰটো অতি সোনকালে সুৰক্ষিত কৰি দিয়ক No people come from that side to here last yesterday what occurred over here, so that doesn't happen. So we discussed on that, and we will also maintain our side peace. So I requested our superintendent of police to ensure that people do not become agitated, and we discussed about law and order situation. Non malom so porphan berta mongton pansana
Diopani College for high secondary and degree courses at Santipur 785602 Karbi Anglong, affiliated to ASEC for high secondary level and Assam University Silchar for degree level. Admission open for the session 2021 and 22 only for art stream, or for honors in political science and sociology. Also are special features, dedicated and experienced faculty, excellent library for students and teachers, reasonable fees, large campus, educational tour for students. Like National Highway 39, Adum, Portathars Police Station, Adum Sidolo. Also Diopani College like 1st August 2009 and you can see Pangcheng. Pangcheng that on market result meeting. Beginning HS second year of the May first level Bangkok, second level Bangkok subject, third division 56% of the pass. Canada Bank, excellent library do, experienced faculty do, la pen, degree la banque, major comfort like political science, la pen sociology. La see, Daga Bank quality education to be considered. For more information, call 600-157-4029 or you can call 700-2769155. Hurry, grab the seat. Is Sound Motors authorized dealer of Roll and Fill? Want to get your Roll and Fill at home but not sure where to find a perfect dealer? Well, Isan Motors authorized dealer now at Ronkilan near Don Bosco School, Difu 782460 Assam, where you will find dealer that you can trust. Also, you can visit a branch now at Ward number 2 near CCI Limited Dimapur Road, NH39 Chandrapur Bukazan 782480 Karbi Anglong Assam. For on sale, call 78961690021. Of service, you can call 78961690017. So hurry, get your own Roll and Fill at home. It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by among the Karbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite Difu Medical College. To know more, contact 936503718. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihin Mopi Putot Bertalo Mangtulo. Mahamaya constituency ke parlo denarong jongthung habar pinianianta misen kachilenga towar kabiyajok jongthung tangting kroa rongarat lapen ari so tumpen non Karbi Anglong autonomous council kachari boma sorkar phan chulang dingdi pinpen amina aja kong lapen amina akhia datpen jongthung habar kidam kibanga towar kahinu parpik chitheklongsi sangtiarlong kithok matik kasalamsai kide Jongthung habar laki rong barimlo sitami non puanta misen kachilenga towar kabiyajok hithi borwa kidona phan katura lapin kisukyu nie horason si kachilang hem kachipon theidunga kasiksak hawararat dum chitong nanglo Pinpur mi kidamtang sorkar hut PWD scheme pen laso towar kaslam chia phan ding ponsi contractor Rajan Bora pen si claim ponlo sitami sangti arlom thokchoramat kupialam kitong kiklanglo ni towar ki takti bin lupusi chirok towara dumpen pachini Laso towar krong pen kai kiamat rong kep susia rong ara tum kachilenga towar kipitang pamimi dera jog rada tum thidunga kisung chitong nanglo lapen non Karbi Anglong autonomous council kachari boma sorkar tum pen ta ladangso kachilenga towar kisilam chia phan thangna da saita kideng pon kabi dera jog rada tum ani kidugren tialam pherangkyang no pachini kachilenga towar kahino uputhak rada tum chitheklong si jasimet pen kangting kroarong aristo atum chingwa chingsai pen kangting kroarong youth committee pu seng ponsi pai pai ni phain ko ra phor ni risol jang chilang pet pen tangka sirungsi sangti arlong kithoga sai chiklem ponlo Jongthung kachilenga towar prabjin pen misen towar kasilam pipon che phan rada tum pen non kachari boma sorkar tum phan kachuning ri pado
dena rong pen pherang ki raji be pen nang kilo berta ICP claim hitlo isi youth committee sengsi mane la so towar ke messenger phan la pen towar chot ke rong arlo ko song si ke messenger phan la so phani tum non chingwa isi we mat youth committee sengsi pini dak kam ni claim pang cheng phit la som na thak si dak kang ting rong chot ke itu mak ke mang ke mane jong thung la dak kona ma la black doping ke tang te an la so towar ni tum patang la bi phan si mane tum ni pini pen ke claim pang cheng pono la som da thak si kona ma ke doan rong atok ali bistame manela rong atok tuwar ka cepet cenglok rong arlo tuwar ka cepet rong arlo tuwar ke dam je kiso kun eta dot hai naso tuwar ke cepet pen cenglok la hainam hantani tun ki friji mate tuwar e pathei phansi chisik kon bom no nitu athela ke pwd ma thyo eke rajen bura hot claim kang lo la hai along thok kang buri bura lo ba bil chupa pas de lo so de long ke non itum kisung nang bang rong lo inke congress sarkar 2015 alom si claim lo inke non 2021 an ta thang da bela asini tum kang ki from la youth puseng si imena pocket chirung si lia inke la tatang bera driver sitame tatang bera hempu sitame gari bang ke nang pipo sita jang tu bang chirung ning kusi itum inulong 70 chirung si la so jang tu thailo pini lu suni pedap anarbe ke thetan tum sang si pinlo Dongmukak Longkam Teron Memorial Auditorium Hall along Pai ni Phain ko Raphoni BJP Asong Pen Mass Joining Program ke Pidupon Berta Pherangke James Mlik Lapen Raji Biatum Bertang Pale Dongmukak Longkam Teron Memorial Auditorium Hall along BJP Pen Mass Joining Program ke Pidupon along APHLC Congress Lapen ASC Asong Adum Amithang Kachirab Dun Asong Pen COC Kadukawi Don Pharuk Lira Don Nerkep Kebra Sirkepatum BJP Asong along Chingbe Dun Rinti Labang so amai long Karbi ang long Utturmas Council CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Atum Dor Singh Ronghang Vidya Singh Ingleng EM Atum Lun Singh Tiron Mongol Singh Timong MSC Ram Singh Timong Mahamaya Constituency Mondol Committee President Secretary Mohila Morcha President Secretary Penchinglong BJP Kasong along Klembang Phubang Phetum Chitong Do Karbi yang kita hoibon ada bukan निर्वाचन dia gitu Karbi Prime Time ke lapan sekang ton paiklo 2 Mei thakmi korwang 2